Mayong hapon, mga binati ug minahal kong matalognon. Welcome to my channel, welcome to Matalog. Karon di ay August 13, 2021, adlaw nga Friday. Sa katong nga kwarta, pwede mo suroy. Sa way kwarta nga pareho na ako, basic suroy. Okay. Hangyo, good news ta matalognon. Aduna natay soon to open ang 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalog. Karang dapit sa simbahan, kuan diha pag mobarog ang kuan 7-Eleven at bang sa fire bitaw police station nga fire katong tabok sa kuan dapit simbahan. Okay. Hangyo lang nako inyo matalomnon, magtinabangan jud ta kanunay aron daghantang ma-improve or ma-implement nga project or kuan kanang project or mga programa gaya alang sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalog. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Matalog. Hangyo lang nako ini Matalog nun at ug yung suportahan ang